اسفه اتاخرت عليك. اتاخرت ساعه بس. اسفه بس كنت مستنيه خالد يخلص شغل. ايه ده، وقعدت تجيب اخوكي كده وانت جات قبلني؟ اخويا ايه ده، اكتر من اخويا. ابوك يعني ولا ايه؟ لا يا برو، انا البيست بتاعها. احلى بيست شفته في حياتي. انا اللي اعرفه عن البيست ده ان هو عصير. انت بتروش وكده؟ ايه رايك في عمر يا خالد؟ هو ده البوي فريند بتاعك؟ بتاخدوا رايه فيا ليه؟ هو البيست بتاعي، باخد رايه في كل حاجه في حياتي. طب ولو انا اتجوزتك هيجي فوق البيعه يعني ولا ايه؟ ماله ده؟ يلا نمشي. عمر ما تزعلش خالد. مين خالد ده؟ البيست بتاعي. ايوه، انا كلمتي الاولى والاخيره، كلمتي تمشي عليها قبله. طب ما ترتبت بيه ياما، جايالي ليه؟ لا ما ينفعش، ده بيستي. تعبيط يا برو، ما بتفهمش، بتقول لك بيست. حول الله يا رب. اركبي يا بنتي. اركب انت ورا، انا هركب جنب. انت عايزه يا صاحبي؟ معلش يا عمر عشان بس اول مره ننزل مع بعض. طب ايه خيال المقاتل اللي انت جايبهولي ده؟ ايه يا برو، انت هتقل ادبك؟ عمر احنا ممكن نخسر بعض لو ما عجبتش خالد. كاتك داهيه انت وخالد، غرف 60 داهيه يا ست، انا صعبه. ايه ده شيماء، يلا نمشي. معلش يا خالد اديله فرصه اخيره. يلا نمشي. غرف 60 داهيه. ايه بست وما بستشيش وكولا وسبرايت.